Malaila mali e ahou e ki mo e lelei e Tonga kotoa, fia ke o taritani lelei ki mo tonu ki mo ngā hiongongo, mo e le tio kai o maa e televisione Tonga ki he hauani, i he wakaiko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. Whanofo e he ene awhio anō pele vaya ki he sea o i whalealea, mo no pele tu i hangana ki he tokoni sea o i whalealea o Tonga. Toi hoka tupe, tama pere nisi kalauni, tupo o toa Nuku'alofa i he kabineti fo o ko minista ki muli, mo i kau tau ene awhio. Pea tai mali e ai waalonga i whanau whare maha ki Vaiola i he tokoni nau whale me i he tahine kuini mo pere nisesi na nasipau o Eliana. O kutoi e pe ngahi tala noa kehe ana yangi, pe he ai tau wakai ki ngahi o ngongo me he malae o i sipoti ka uma ai to o ngā oi ea. Ko e wakai lewa ene ki he whakai ki iki, ko au lili ani polutele. Kua whanofo e ene a whio king tupo wono ai whawhafonga no pele whika ua o Tongatapu no pele vaya ki he lakanga e ki sea o e whanealea o Tonga o whakatatau ki he konistu tone o Tonga. Ko hono whetongi ene no pele vaya no pele whawhanua he lia hono whili ki lakangani a homoni te hiripe hono i kuna e no pele whawhanua ai whili whapulipuli ki he pale mia. Ne whanofai pe heni he ene a whio ai whawhafonga no pele whikaua maha apai no pele tui hangana ko e toko ni sea o e whalealea o Tonga. Whakatatau ki he whakamatala ko toko Moimoi he whalealea o Tonga, ko e tohi whanofo o e egi sea, mo hono toko ni kua whakamawhai i pea whamo oni huafa ki ai ene a whio king tupo wono pea e ke kamatanga e aki me he aho hongo fulu o Tisema wanoa wanima. Ko hono whanofo eni o egi sea no pele vaya mo e ki toko ni sea no pele tui hangana ki he lakangani hiliangeia ai whirilahi ko ia o i wanoa wanima. O kutoi hoka tupe ai tama pele nisi kalauni tupo toa Nuku'alofa i he kabineti fo o ko minista ki muli me kau tau ene a whio. Ko hono whakapapau i eni e he e ki palemia no pele whawhanua i ha whakaike e ke i he ofisi palasi ane awhi wahe whanua tōpola mo i whakaiki iki. I he mea e ki palemia na ane pehe kulotonga whahok hono whamaapo opo o liso ni kabineti ke tok mai ia a muyangi. Kako e lolotonga ni o kune whapau i okto e hoka tupe he tama pilinisi kalauni tupo toa Nuku'alofa i he kabinet fo o koe minista ki moli mo i kau tau o ene a whio. Koe tariko ki o whio i o lotonga whae ngau e ke whenga ke whakakato e lisi koe ki he kabineti. Mau hange pe koe news koe nei whahatu ane hawhi i interview mo Trapuru. Koe tama pilinisi kalauni hoko atu pe ne awe i he pot ngau koe tamalui ne a whio, pa pehe whoki ki he foreign affair koe ne Tonga. Koe toenga e hoi minista, ke whai pe ngau ka mo whenga, ke whakakato i lisi koe whakawā ki mo he Christmasi. Ne tai mea no pele whawhanua koe ni ihi tene whili, koe lelei taha ia o e whalealia, pea ukawai e whalala i he taha i ngahi makatu unga mahu inga ki hono whiliwhili ake hau e ki minista o ene kabineti. O ku kaupe ia i hono whakaukau i, koe kaweinga mamafa ia o kia te au. Ke kau hono whakaukau i nau osi whamalanga pe, pako kei tūpe i he whiri ai lelei taha me toko wāno. Peo kia ngahi criteria o whima kau e whalalahi mea koe. Koe kabineti whoki koe sino ngā ue whakataki ai pule anga, ai au kia ia e ki palemia, koe tokon palemia mo ene kau minista. O whangatangata hono tokolahi ke tō tahaua pe au atape ki he palemia, ke ne whiri mei tua me ka whafonga i whalealea ha me mipa minista i kai ki toi lakahake i he toko wha. Ka ke koe lotonga ni ko kamata ngā ue ai pia no pele whawhanua koe palemia whaou, pia i he kei whatatali ke whakotu e ne kabineti, o kei whahakwatungia pia e kau minista lolotonga i he tau whakataimi hona taktahpot ngā ue kai ua lewa ko whili mo whawhakawa i he kabineti whaou ano pele whawhanua. Mai ngonga le te o mo televisione Tonga, ko au wahi whanua tō pola. I he lolotonga ngāhi wā i taimi ko teo atua i e whanua mo i ngāhi whāmili ki hono whakawhiewhia i o i Kirismasi. Ko mea tonua i e tāhine kuini na naspau o mo perini sesi Eliana ki he wā atoka ngai kena i longa i whānau i whare maha ki Vaiola o whāki ai tokoni nau whale ma ai wā ngā weni.
Koe wau whoa ki mea awhani, ne whakahoko ia i he pongi ko ia e ahoni. Na e i he ho wau whoa ki toko ni kuni, i he wharemaha ki Viola a Petty Blake i Lolahia o ne o mai e whrai ki iki. Kono whakatapui o toko ni, ne whaipe e whaiwhikau o tofoa o kune tauhi atu e whalemaha ki Viola, Reverend Maloni o Tukolo. I he mea e tāhine kui ni nana spau u, koe konga pe eni ene ngahi tokoni, ko whai ma ai wa atoka ngai kina longa i whanau i Viola, kai tau te whito ke lau mali lelei moi manatu melie a Princesi Eliana, ke wā i taimi na ne i he whalemaha ki ai, he ngahi tau kua hili. I Viola, o to koto e woto e. I kumohiri, na ia e mea opo, ko nahi sea ke whanau e woto e. Pea koe osi e tawe homo furu, pea o maia e ria nata ni pakamanatu mai ke tea, na ko taimi ke whetongi nahi sea. Ke whanau o nau ngau e ake woto i Viola. Pea ni kore mai e, mama, I ke lama whenga I ke lama mai, ke mau hinga he Christmas. Ta koe uhinga e aho. O tokoni mai rewa linta oto, o whawhenga me aki moia I ngai, a awe ke whiwhika wako e nau nau whare. Ke kumi mai me Lucila, a nau nau, o ku Latu, lelei, o whakaofo o whawhenga mo whanau. O tikai ke iai hane a te nau koe lawe ai, e koe atinina o mai ai ki nau koe keni. Pea molu, pea whai mufua ke nau mai nai. Pea koe ia koe ahoni, malama mai mo iana ke ni hana hoaki, e tutui mai te ke lama tō mai ki mai Christmas. Koe ngahi tokoni nau whale koe ni koe ngahi sea sofa leta pea molu pea lan ke he mo whakawho ofa whe unga pe mo longa I whanau. Ne kau ki he ni mohono whuaki ato ai ngahi pepa tā wali mo peni wali I he whaka amu ai tāhine princesi na aonga ki longa I whanau lolotonga hono tauhi I Viola. Ai ane toi whuaki mo whangaki I sea I iki mo te pile fō poto whe unga pe ma ai longa I whanau ke naunga e aki ki hanau tā whakatātā pe hanga aue te nau whai. Ne whakahahen e he pule leo leo o e wa atoka kina longa I whanau I Viola, toke tā Flora Lutui, e nau fia I he tokoni kua whuaki, I he mahino, o ki kai ka tokoni eni ai ta ahine kuini, ka kohono whakafo o mai pe eni o tokoni tatau, na ne whuaki he ngahi tau kua hili. Tokoni eni ko e lia eni o ku haukai whanau, ke taim ko nau ki saia ngai nau puke, pa nau lava o sia TV, tatau pe mo mātua, nau mātalitali ngai sea ko ni, so mo mea mpe ku whaka ofa au pito, no ngahi lanu, pa koe whakafo o wane ngahi sea ko fumotuat, pa mo wilo pe longai whanau, nau kai ke nau lava whaatau he ngahi sea ke tolonga, so koe whakawhiawhia ke matolu I he wharepepe ai whoaki au whatoko ni ai. Nā ne whakamalo I ai tāhine kuini mo Princesi Eliana, koe hui ko tokoni kua nau tā I malie ai. Ko lau I tau, ai mau tā I malie, I he mai mua whoaki ai wheituuna. I he poupou, ke ki ngā ue o whakahoko, I he pediatric ward, mai whanau o Tonga. O hoko ai ngai tokoni, ki he ngahi whia mau vivili ai whanau. Pea pehe ke kau ngā ue, ke whahoko ake ai nau ngā ue. Ko ha whakaloto lahi, ke hoko atu, ai whahoko lelei, mo oski a velenga ai ngā ue, o ngau whahoko mau kakai. O ki kai ngata pe ai tā I malia ai pot ngau mo ui I he tokoni nau koe ni, ka ko nau os tā I malia I he ngahi tokoni lahi me he tā hine koe ni, ka koe ngahi mea ngā ue ki ona toka ngai kina ai mo ui lelei ai whanau mo kakai o e whanua. Ma ai ngongo ai le tio me televiso ne Tonga, ko Petty Blake I Lolahia.
Kua maamali e kau ofisa polisi e whangeau maono ke nau whaifatongia ki hono puke mo whakapapau i ai malu mo i hao e kakai i he tōku i kololo ro tonga ngahi aho malolo o e kilismasi mo e wha o stau i he wike e ua ka hoko mai ai a koe polokalama ngau e tahani e ka mātaia i he teimi hawhe ai ni māia o e whiawhini o iloa koe ngau e taha o ngā whiwhita. Li te atau kampo mo e whakaiki ki o talanoa ko ia. I hono whakaeke o ngonga le tio Tonga, e to kon komisona polisi te vita vai lea na ane pehe, koe ngau e taha ngā maheni be eni e potu ngāwe o whaafai i he ta o kutoa pē. I he te waki tā puni e pule anga i he taimi whaatolu noa o ahoni, i whakaamu ke tauhi mo puke ai ua ngā taha mo i mauluta e nofo i kakai he tūku i kolo. Lolo tonga ngai aho maalali makehe o kilismasi me whakaostau. I he tauni, o toi tokolahi angia i e kau ofisa o nau ngaue i he aho malolo e ua ka hoko mai, maka tuunga me he toi whakautu o tuange ngai whakatu tāmaki mo hia o ku hoko i he whonuani he ngai ahoni. O ku kau ki heni ai mahino e toi lahi angi he wā i taimi koe ni i ngahi whiohi anga whakatokolahi mo whakawhiewhia he tūku i kolo. Ka, e tuu mateu heni e kau polisi ke whakapapau i. He kai hoko hangai whakawhiewhia kilismasi mo whakaostau ke ne wesia ai e melino i kolo pe mole me ai hamo ui. O ku kau i he kau ofisa e whangeau maono koe ni e ni ihi hufo o peliku luti e potu ngāwe i he whakaamu e whakaai ki nau tolu ki ngai whatongia to tonu e polisi Tonga. Tau te whito ke kamata lewa e nau whea ngai mo na tula e whatongia o nau pole ki ai ki hono malui e malu me hao e whanua. E kau i ngai tawhaaki e wakai i lolotonga ngai aho malolo ko e ni, a hono toka ngai kina e kawa malohi. Koe whaito o Tongatapu, koe whewhanonga aki he halapure anga o a oi pē ke ngahi matātahi me ngahi elia ke he pē. Koe uhi ke whakapapau i pē ai malu e kakai o Tonga ni. Nai whakamama whai heni e vai lea ai mahu inga ke whaipau e kakai ke ngai tuuni a lao whekau aki me whewhanonga aki he halapure anga. Ke whakasisi i hapalo palema e hoko i he ngahi aho malolo koe ni, i he mahino ko au ke ngai mo ui e hiva he tauni ke mole tupu me whatu tāmaki he halapure anga. Nā neu ki heni e whie mao ke whengau aki whakataha mo whepoupo waki kau ofisa kolo me kau pule whakawahe i hono whakapapau i e malu me mau luta honau kolo taktaha. Kai kehe, koe ngau e taha unga whiwhita e pot ngau e he tauni, koe whakatau hingoa ia ki e taha e kau ofisa ngau e maulunga, ngau e mateaki e pot ngau e, kone tō tau. Kana ane whaifatongia li oa ma e pot ngau e he ngahi taulahi, aia ko unga tangi tau whiwhita. Koe ngau e tahani e lelepe me he moni te kaha u o toki kakato ki aho ua o sanuali ua noa ua o no. Ma ai o ngonga le tio me televisione Tonga, kauritea tau kapo. Ko e laumali e o e kilismasi o kune whanau iai ai ofa whe wahewahe aki mai melino. Pea i he laumali e tatau pe ko ia na e whoaki ai e he kautaha uluaki whaia koe ngai mea ofa wha kilismasi ki he longai whanau o kunau tākoto i he mohenga o i mamahi e whale maha ki Vaiola. Ko e polokalamani ne whakahoko ia aneawhi pena ia i tonua ia senolita to i vai o ne o mai e whakaiki iki. Ko e polokalamani i nei whakahoko ai me ngahi talanoa whatātā o e alo i a sisu. Pehe ki ngahi polokalama wa inga ke he pē, ko e konga ai whawhiwhia i longa i whanau lalotonga e nau tākoto i e mohenga o e mamahi. I he whaike eke a ngonga le tio Tonga, me tali kite kautaha ulaki whaiako, manu kai lopa vehi kite, koe konga e ne tuku pāe kautaha ke whoaki a e nau ofa, ke longa i whanau i he whale maha ki Vaiola. Ka uhi ke nau o ngoi o i kai ke nau li e kina i he teu ko e ni o i kilismasi. E polokalama koe ni koe whakatau mua ia ki he longa i whanau koe noku nau tākoto i he mohenga i mamahi. O tau ilo, ko ki tau tolu, o ku taime koe ni hoka taime pehe ni, taime whakawhiawhia o kilismasi. O ku kamata, o ku hangi ke te au, po ko tau tolu, kamata ke ngalo,
ai whanau koe ni o kunau i he mohe ngai mamahi koe ki tau whatoa ngai. Pea koe ia na ili liu lewa e rakawhai a koe mau ki i Christmas whawhiawhia Christmas i tauni ke mau lava mai ki whare mahakini kai tuku e o te mau o matori a whaha ngai futina pe ko ha ngai whawhiawhia ko he ngā whe maa mato ke kāwangi mo ronga i whanau koe ni. I he lele mai koe rakawhai a koe mau whengawe a whawau whiau pito pea mo i wa a koe ni ato ke tāse aus aho he koe referral pathway koe na mau tolu o whai e se asa aho ngā weheni, pia koe longa i whanau ko whi maa koe ke whai ngā we ki api, o rewhea le vai ka mau tōru, pia ko mau lawa to lewa ki api. Ai ka tō lahi taha longa i whanau mau ngā we ki ai, me o nau a ahi mau mai pe ki hen i he me taimi ko toa, ko he ngā koe whanki i puke o nau mau, mo whanki i mahaki whakai sino o nau mau, pau mau wha amo lewa ke mau au mai ki hen, ke kau katoa, o ke ngata pia nau tōru, ke kau katoa mo nau whanki i kau ngā mea o nau tākoto i heni, ke nau ongo i peo nau kau whakataha mo tau tolu. Pea koe tau mua whokia o e tauni koe ki he International Day of Disabilities ke kau katoa i ha society o whakalakalaka i ai mo ui ai kakaitonga ka tau te whitu ke tau ronga i whanau. Lolotonga e nina e whakaha e whafofonga me he mātua tai whanau lupe whehoko mi whasmoia whetani a e nau whiawhia rahi i hau tākiangi ai ofa ko e ni ke inasi ai e nau whanau i he mahina koe polokalama lelei e ni o kuni te whai ai ai mo i whiawhia longa i whanau lolotonga hanu kei tauhi ki nau tolo i he whale mahaki vai o la. Kau e ha polokalama whawhiawhia ke longa i whanau ko ni mo mea I pe koe kau le kau they've been here more than 3 months or more than 4 months. Koe time lahi o now get very bored and koe kaha mea ia ke entertain them while they're here in the hospital. Ka koe ahoni wai whiawhia ma wahe o ku mao e nau whanki mea ofa ka mawhake ngai whanki ai temi o ku perform he ahoni. Ulawa ke mo tala ia nau whanki fofonga nau mali and they enjoy so mau honga ia pito I he whanki polokalama ahoni. Nā e whakafuafua ke longa I whanau e toko ua wholutupu nā nau tai mālie I he whuak mea ofa whakrismasi ko e ni I he waatokanga I kina longa I whanau I he whale mahaki vai o la. Mai angonga le te oma televisione Tonga ko sonori tātu I vai. Pea kua o sia ai tau mua ne whakahoko ai e hihifo e nā polokalama whakaulo māma kilismasi ka koe whakawhiawhia I mo whakamā opo ai ka kai o e wāhingani. Ko hono whakaha e ni e he pule whakawahi o hihifo hao whangapāhulu I hono whakaiki eke makehe e he o ngongai ledio mo I televisione Tonga. Vahe whanua tūpola mo whakaiki iki. I he whamatanga pule whakawahi ne pehe pāhulu neongo o te ekia o ki he kilismasi ka kua wakai ko sirio ai wāhinga ki o sāmai ai au sia e tau mua ni whahoko ai e polokalama ni. Pe tunga koea o mai ki he taimini o ku whae wakai ki he mawhana pe mo whiwhia ko mau e kawe inga ia. Ku whae wakai ia ke wāhinga ku toi whakamā o pōpoange e kakai ko toa pe wāhinga o nau mau e tau mua koe o whiwhia o kai ki ngatai o ku maa a takai o wāhinga I fo. Te waki koe e tau katoanga ki ngai aholotu pe mo te waki Christmasi. O ku maa rau maari e koe ia e wāhinga I fo e taimini. Pe koe ke ngatai o whiwhia whamiri ko toa pe. O ku nau ngāhia mea tokoni ki whakaholo aki iro pe mo ewa e kakai I whiwhia. Whaera tau ke kaweinga koe. Koe whenga maari koe ni o ku whamaro pe o ke ka ofisa kolo ko toa pe vai ngai fo. Nengo na e pe whakaamu, ke lava mai ha ofisa kolo, ka kunau pe ke whafonga pe e au. Ka ko whawhiawhia pe lava rere ka venga ko ni ke whakahoko. Neongo koa ue tau mu ai polokalama whakaulo māma Christmasi ai wāhinga hihifo, ka au keituk pāpe ai ko silio ai wāhinga ke tataki ha polokalama makehe o kamata ia he whiawhi o e ahoni. Ai au kau kei ha polokalama maketi wha Christmasi lotonga lele atuia I he lotongani I fo ui, ko e polokalama whawhiawhia blog party I kolovai he aho monite, pia whaosak ha polokalama e tautupu I ahau I he aho tūsite. Lotonga ko iau whahoko e au sāpate polokalama lotu I fo ui.
Ne whahai he skeltali o e kōsirio, Aunty Mitimiti Pascala, ai tokon lahi ngahi polokalama peheni, ki he whiawhia i kakai, kai pehe foki ki he tuunga o ki ai, koe mau o e mauanga paanga. Au a whakahoko māketi pana whātau, talu whakaola e māma. Tai nimna os mana taha mana tupu. Pea mā ole vai e whakafuafua, e ki se niti koe tokonien e kakai e nau whanukang evan ki i fo, o nau hanga whakatau, koe nau ofa me nau fie tokoni ke si kainga koe ni. Pea ko te ngoi mawhana i pe kita, ko hame kato e tuku hato iwi, pa mo ko sirio o vahinga, fefe ke te fotu me polokalame koe ni. Koe polokalame koe ni vai whanua, tau o si lave i kotoa pe, o kwhie mau i aihono ngahi nau nau, o kwhie mau ki aihono paanga, ka koe malope o wha e ki ke malawa e ngahi mea koe ni. Kai kehe koe ngahi polokalama hi fo, koe konga e nau teu ki hono whamanatua e senturi ua o e lotu, ai ane hake i haa tawhi hi fo, he ta o e wangi au ko hili. Maha ngonga le te o me televisione Tonga, ko au vai whanua tō pola. O ni o ngongo whakaloto whunua ia ki hoani koe ngahi o ngongo me malai o e sipoti, hoko mai a mo maake ake. Mehi akapulu riki. Ko hoko e kapteni malolo e timi riki a tonga ni, sika manu, ko e tala ki ta whafofonga fo o ia tonga ni. Ko manu, nane wainga hi NRL, pehe foki ki he whiahui Super League a Europe, kara ne toi ilo angi he ne tataki a tonga ni, ki e simwhainolo e whiahui ipa mamani i he wā whetaha whitū. Ne kawa manu he timi a Melbourne Storm ne nau mai whiahui he wanoa tahaua, pehe foki ki he timi a Hull FC ne nau mau hoko hoko e ipu challenge i he wanoa taha no mo taha whitū. Nane whakafofonga e a Nusila ki mua pe ne whiri ki vaenga ma tongani. Kai ke ne whiri e timi lolotonga a tongani a manu ki ne hoko koe tare ki ta whakafofonga fo o ia e nau poate ki mua e whakahoko e nau whakatahalahi whakatau pe ko AGM. Koe sea e poate koe ni koe pare mia fo o no pere whakafonua pe ko kau ki e poate koe ni mo no pere maafu. Mehe malai o e soka, ko mahino mai ngahi timi, mai ngahi vainga, mai whiauhi whenga kolowhaia o senia ki he Champions League i he wanoa, wa no. E whai whiauhi koe ni ki a pia haa moa, mehe aho tolu taha o Sanuari ki he aho ono o Februari, i he malai o e kau taha soka a haa moa. Koe timi tō ki mua taha me whiauhini, te nau lava ki he Champions League i Fisi, i a Kosi. Kai ke, e hoko ani koe fōfua taimi ki hanga i kalapu soka nuku he tūlu o whakafofonga i a tongani, ka koe timi hono toru pēni mi tongani ko nau kau atu ki he whiauhini. O ko whakafofonga i he kalapu soka vai wase tai a haa moa, whakafofonga i he tupapa marae renga, ai Otmont Koki, kai whakafofonga i he kalapu tautupu a Pango a haa moa Amerika. E vilo tu o taha ngahi timi he nau pulu, pea ko whepe timi te nau mau e nau pulu, te nau lava ki whiahui Champions League i he wanoa wā no. Nei kuna e tupapa marae renga, ai whiauhini i he wanoa wanima, ai ko nau o si lava nau tolu ki whiahui Champions League i he tau whōu. Ko e timi vai wase Tai FC, na nau mau e whiauhini i he wanoa wā whaa. Mihi malai oi fuhu, ko whakawhisi e taha e kau fuhu tu ki mua taha i mamani, ka ko Terence Bud Crawford, hiri ane te taki ka spawn fuhu e nima. Nei pehe e Crawford i mitia wha sosiale, ko ne hoko ko hafu utoa, pa ko kai ke to iai ha mea ke ne whakaha. Ko tau tolu walu ni a Crawford, pa ko ne whakawhisi mo i rekoti ko i kuna e wha ua, mo i hala ha foi. Ko ne rekoti mo i knockouti e toru taha. Ko ne malohi whakamui taha i September, ai anane i kuna i a Canelo Alvarez, ke ne mau e leta WBC e ka laspaun i super middleweight. Ne to e leta WBC ko e ni me a Crawford, hiri kai ki ne totongi hapa anga whika aki mo ne hoko ko i hau e le tani. Ko Crawford me Omaha, Nebraska, pea ko taru ne fuhu me ne ki ta uwalu. Nā ne toki fuhu whapuesinare hi waf mawaru, pe ne kamata e ne kaka ki e tuunga e sipotini i he waf tātoru, hiri ne mau leta NABO i he klaspau ni lightweight. Ne hau ato Crawford o ikuna ngahi leta i he pau ni light welterweight, light middleweight, mo super middleweight. O ne hoko ko uruaki ate rita fuhu ia, ke ne mau e ngahi leta maurunga taha i he klaspau mamafa e tolu. Pea me he basketbolo,
Ko hoko e talavou tau tahahiva ko Olivier Rio, mi he temi Florida Gators, ko atleta loloa taha ia i historia kene whakahu, hapoini. Ko hiri eni ai nau ikuna he temi St. Francis, ake kai ko te au māua ki he ono taha a neafi. Nā ne hoko ko toko taha loloa taha ke ne wainga he whiahui whakakorisi i he mahina ko o si. Nā ne poke e re koti, ko e talavou loloa taha ia i he ono wa taha, ka ko taimi eni nā ne kei fute e fitu ai inisi e ni mā. Oku lolotonga fute fitu, inisi e hiva, ai loloa, a Rio. Ka pau e hua Rio ki he whiahui NBA, tene hoko ko e toko taha loloa taha ia i whiahui. Ko e toko taha loloa taha i NBA, ko e mata pule ta ua taha mai Francais ko Victor Wembanyama, ai ne fute e fitu, inisi e wha. Hoko ki ai ko Zach Edey, mi he Memphis Grizzlies, ai ne fute e fitu, inisi e tolu. Au te iai me kau wainga e tolu kuna fute e fitu inisi e ua, ai ko Donovan Clingan, mi he Portland Trailblazers, Walker Kessler, mi he Utah Jazz, mo Kristaps Porzingis, mi he Atlanta Hawks. Ko yongo atleta loloa taha, ko na wainga i NBA, ko Manute Bol, mo Georgi Morrison, ai nena fute e fitu inisi e fitu whakatolo ua. Nai wainga a Bol, mi he tahahiva walu nima, ki he tahahiva hiva fitu, kai wainga a Morrison, mi he tahahiva hiva taha, ki he wafma taha. Whatatau ki whamatala me he kau taha tahui rei kot whamamanahi o kuiloa ko e Guinness World Records, ko e atarita loloa taha ko ne wainga basketball o ki muini, ko San Ming me siaina, ai aku fute e fitu, inisi e walu, poeni hiva walu. Ai ne loloa, ka ko ne wainga whakamimui taha i wafe taha tolu. Peko sportipe ia. Ko e wakailewa e ni ki he tuunga o e ea, i hona tuku mai me he waa wakaimatangi a Tonga i whamoto me poto ngā oe Maydeck. Malo lau mare ho eki pia moelere ia Tonga kotoa, tai tari whiawhia ki motoru ki he tau. Whamatala ea ko ia i he e whiawhini. Ngai tā noa lalahi re vai noe aho, whatoanga iange. Lahi ki alomari e pe ke konga lahi ngahi vai whanua ko ia o tu Tonga. Whainga maari tu ke whahoko tau ngahi whatongia ke ki tua ta tau pei tōkanga, wharehanga pe whoki ngā tai. Ka tau wakai ko ke whakatoke lau, whatonga e malape ki ha uha tu umato, tau whanongat ko ia he pōni ki a pongi pongi. Pokari e waningi tau i mi satellite, whatonga e ngai vai whanua ko ino haapai, Tongatapu pia mo ewa, lahi ki alomari e pe tu ke hanga taimi. Au whia langi pia malape ki muha uha tu umato, ia ngai wheitu upe e ni ihi. Ki ngai vai whanua re wakoia o wawau, whatonga e ngoe ngai ko ngā ao kune ngā unu mai pe me ta whakawhake, malape ki ne o mai ha uha tu umato ki vai whanua wawau, apo ki a pongi. Ka tau wakai ke whakatoke lau ki niwa whaou ka pe whoki niwa Tongatapu. Wai ngai ko ngā ao kune ngā unu mai pe me ta whaaki whakatoke lau hi whako ia o eonga niwa. E malape ke ne o mai ha uha tu umato ki heonga niwa, malape ke lo lahi ngai taimi he pōni ki a pongi. Kai he Pasifiki e ahi nima koe ka hoko mai, whatonga iangi. Ngai vai whanua koia o haapai, Tongatapu pia mo ewa, lahi alomari e pe tuke ngā taimi au whia langi. Pea moha uha tu umato ia ngai wheitu. Ka koe ngai alatamaki uha o kune who'u ki o tau tawhaaki whakahake, pea kune ngā unu mai ki o tau area i he tō site, pea moe pule lulu koia ue ka hau ke ne ue sia o ngoniwa, ai pe whoki ki he vai whanua wawau. Whakaupaki alomari atu ki Tongatapu mo ewa, haapai, kai pe whoki wawau i he pule lulu. Oi wike ka hao. Kai tau whanongat ko ia he whiawhini ko kia pongpongi, whataonga iangi. Ngai vai whanua o ki toke lau ki niwa whaou ka pefo ki niwa Tongatapu. Alo tā maki uha koni o kune nofo holope i he area koni, ma whola mai ki vai whanua wawau o pefo ki haapai, a hengi, ai tene o mai ha uha tu umato, pe whaupe ki alo maari e te pe kia pongpongi. I ngai vai whanua rewa koni o wawau, haapai, Tongatapu pia mo eua. Ke iangi pe toka ngamatangi pe me hake mo tonga hake, o au peke maritahi, hongo fulu ke taha nima ke hoa, pia hiki eka o ke maritahi wanoa ke hoa, ke ngahi potahi ko ia o wawao, pia mo haapai. Maula o taha koe fua mawhana ke pōni, tikiri se siase wa tolu, i Tongatapu pia mo eua, pia au peke tikiri se siase wa wha, ki he ongo niwa. Whamantala ea rewa nika pongpongi, whatonga inge altamaki uha koni o kune kei nofo holope, i he area niwa whaou ka pe foki niwa Tongatapu, ai tene kei o mai pe ha uha tu mo tō holo, ki he ongo niwa a pongpongi. Whaupeke alomaria ki ngai vai whanua koe no haapai, Tongatapu pia mo ewa ka pe foki vai whanua wawau a pongpongi. Tuke hanga taime au whia langi, pe malapeke moha uha tu mo tō, ia ngai wheitu. Ke yangi pe toka ngamatangi pia me hake mo tonga hake, o au ke mairi tahi,
Hongo fulu ke hua noa ke hoa, tau te whito ke potahi ko ia wawa uha apai Tongatapu pia mo eua. Angi ki mo whiangi ake haviri, ki ngahi vai whanua koi ki toke lau, o au peke mai tahi hongo fulu ke taha nima ki he hoa. Marunga tako wha mawhananga pongpongi te kilise siase wahiva ki Tongatapu pia mo eua, pia au peke te kilise siase tolu noa ki he ongo niua. Taimi hua pia moi mamaha ko e tahi, tau maari o sinima me fitu he whiawhini, maha toka te ua noa ki he ua a hengi hengi. Koe la a me mahina, a manaki ke hopo la a te mite nima ki he noa a pongpongi, pia tō ia o si ua noa me fitu i e whiawhi peko ia a pongpongi. Hopo mahina te mite wahiva ki he noa a hengi hengi, pia tō ia i he toi mite wanima ki he walu e whiawhi ko ia a pongi pongi. Wakaire wani ke tau whamatala ea koe ki he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa. O ka mata he sāpate whaasinga wikendi ki he tua pule lulu ko ia o wike kahau. Lahi ke alo maari e pe i he sāpate o au ke pule lulu pe whaupe ki amoha uha tūma tō holo i he tua pule lulu ko ia o wike kahau. Malunga taha koe wha mawhana ki aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa te krise siasi wa walu ki he wahiwa. Koe ka kato ia e tau whamatala ea, malo au bitonga mau mea mai ka mau mea. Whakamatala ea pe ia ki hawani ka tau toi wakayange pehi ki ngahi ulu i o ngongo. Whakanofo e ene awhio anō pele vaya ki he sea o i whalealea mo nō pele tu i hangana ki he tokoni sea o i whalealea o Tonga. Toi hoka tupe tama pele nisi kalauni tupo to o luka lala i he kapineti fo o ko minista ki muli mo i kau tau ene awhio. Pea tai maali e ai waalonga i whanau whare maha ki Vaiola i he tokoni nao whale me i he tahine kuini mo pele ni sesi na nasi pau o Eliana. Mo e kakato e peia o e ngahi o ngongo mo i letio kai o ma ai televisione tonga ki e hawani kai malo apite tau kei whi au mai o ato e pe ai talamonu ke hui koe aho malolo koe iau i Christmasi mo i whaosta uhangana ki mai i he kahauna o whake mo mao ha Christmasi whonu Klesia o moho tāpui kina. Kai malo i tau kei whi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to your news bulletin in English with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin tonight, Lord Vaya sworn in as the new Speaker of Parliament. Crown Prince continues as Foreign Affairs Ministers at the new Cabinet, and Tonga Police begins the Unga Fifita Christmas holiday operation. We'll have these and more stories later on in the bulletin with the latest from sports and the latest weather update. Now, Mbafunato Paula with the stories in detail. His Majesty King Dubo VI has appointed the second Noble's representative for Tongatapu, Lord Vaya, as the new Speaker of the Legislative Assembly in accordance with the Constitution of Tonga. This was after he was elected unopposed by the members of Parliament on Monday after Lord Fafanua won the secret ballot for Prime Minister. Lord Vaya succeeds the former Speaker, who is the newly appointed Prime Minister, Lord Fafanua. Meanwhile, the Deputy Speaker, the second Noble Representative for Ha'apai, Lord Tuihangana, was also appointed by His Majesty. The instruments of appointment for both the Speaker and the Deputy Speaker have been duly authorised and signed by His Majesty the King, effective from yesterday, the 18th of December. These appointments come following the general elections last month. The Crown Prince, His Royal Highness Tupotoa Ulukalala, will retain his roles as Ministers of Foreign Affairs and Defence in the new Cabinet. The Prime Minister made the announcement at a press briefing yesterday at the Royal Palace Office in Nuku'alofa. I'll tell you more on the announcement. Lord Fafanua says while the Crown Prince continues on his roles, he is yet to complete the list of the rest of his final cabinet and hope to have them sworn in before Christmas. He also said that he is considering all the 26 members of Parliament, including those who did not support him, as he is hoping to choose from the best in Parliament. He adds choosing from the best comes with a major criteria of loyalty. However, Cabinet is comprised of a Prime Minister, Deputy Prime Minister and Ministers, and are limited to 12 members. The Prime Minister is also given a constitutionally power that he can also appoint up to 4 ministers from outside Parliament. Meanwhile, Lord Fafanua has begun his term as Prime Minister, and while awaiting the formation of his cabinet, current ministers will continue to serve in a caretaker capacity.
Her Majesty Queen Anasipau'u and Her Royal Highness Princess Eliana donated furniture to the pediatric ward of Viola Hospital today. A ceremony to hand over the donations was blessed by the hospital's church minister, Reverend Maloni Otkolo. Patty Blake Ilolahia was at the program today and will tell you more. During the ceremony, Her Royal Highness Queen Anasipau'u explained that the contribution was inspired by Princess Eliana's kind spirit and her cherished memories of time spent in the hospital in the past years. She recalled the chairs had been donated 10 years ago, and this year Princess Eliana suggested it was time to renew the sofas in the pediatric ward. The gesture reflects her wish to provide a playful, safe, and comfortable resting area for the children during their stay. She also acknowledged Linda Otto, who helped purchase the colorful and soft sofas from New Zealand for the children. The donation includes colorful sofas, a low desk, and chairs designed for the convenience of the children. Acting Director of Viola Hospital's Pediatric Ward, Dr. Flora Lutui, expressed the ward's happiness with the donation, noting the children now have a safe space they can enjoy, especially after a long day of treatment. Yes, I mean, the children, as you would know, they're here, they're unwell, they're sick, and so just having these beautiful, bright-colored furniture, it lightens up their day. It really helps them. They come out here when they're well enough to watch the TV, or even when we have our visitors who come, they enjoy and it's brighten up the colours of the room. If you can tell, it's beautiful colours. So it's important. And just we used to have tables that are a little bit more higher, and this is so good for the children. It's at their level. They'll be able to sit and do their colouring and things like that, which is something Princess Eliana did when she was here. So yeah. There had also been other assistance by Her Royal Highness to the ward, which Dr. Lutui clarified to Radio Tonga News. They've been providing not only couches but also equipment. When we've needed equipment before, we've needed otoscopes and ophthalmoscopes. It's equipment we use for looking the ears and eyes, and they've provided that for us before in our procedure room and in some of the rooms. And just some other equipment, things we need, they will provide. Dr. Lutui also expressed the ward's heartfelt appreciation to both Her Royal Highness Queen Anasipau'u and Princess Nanasipau'u Eliana for the donation and past donations that have helped cater for the well-being of the people of Tonga. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. As families and villagers get ready into the Christmas spirit during the holidays, the Tonga Police reminds the public to celebrate within the confines of the law. Tonga Police are ready to launch and start their operation today to keep and maintain peace and stability during the holidays. Litea Taukapo reports. The Deputy Police Commissioner, Devita Wailea, told Radio Tonga News this morning 406 police officers are now ready to work together to maintain public security and safety during the holiday Christmas season. This is an annual operation of the Ministry of Police designed to maintain peace within the community, especially during holiday activities during the next 2 weeks. While the holiday season is expected to involve many celebrations and festivities, police hope that people will not take advantage of these events to violate or engage in unlawful behavior that could endanger lives. Wailea says this year's police operation is known as the Unga Fifita operation, which is named after a retired officer who died this year after several years of services and dedication into the ministry. He adds, the operation aims to enforce laws around public spaces and ensure road safety, particularly by preventing drug driving. The operation will also focus on various areas including alcohol, drugs, road safety, and gatherings at beaches throughout the country. This is to ensure the safety and well-being of all people in the communities. As such,
Wailea says they are well prepared and ready for any other duties in the future, especially during this upcoming Christmas and New Year holidays. Wailea urges the public to comply with the law for the safety and well-being of the community and calls on town officers, district officers and community patrol volunteers for continued assistance during this festive season. Operation Unga Fifita will be completed on the 2nd of January 2026. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. The joyful spirit of Christmas, marked by love, sharing and peace, filled the pediatric ward of Viola Hospital yesterday. This follows the smiles and happiness brought by the First Teachers Association throughout a presentation of Christmas gifts to young patients. Senorita Tuivai reports. The celebration featured lively storytelling about the birth of Jesus, along with fun games and interactive activities that brought laughter and excitement to the patients as they enjoyed a moment of happiness away from their hospital beds. Speaking to Radio Tonga and Television News, the director of the First Teachers Association, Nuku'alofa Vehikite, says that this initiative reflects the association's heartfelt commitment to ensuring children receiving treatment at Viola Hospital feel remembered, loved and included during the Christmas season. Meanwhile, a representative of the parents and caregivers, Lupe Fehoko from Moimoi Afi of Tungi, expressed that they're deeply grateful for the kindness shown to their children, noting that such meaningful activities help lift the children's spirits and bring renewed joy as they continue their recovery in hospital. More than 20 children in the pediatric ward at Viola Hospital were delighted to receive Christmas gifts, making the day a memorable and cheerful celebration filled with smiles and hope. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. And the people of Hihifo are celebrating the success of their Christmas program, which aimed to bring the community together and promote unity. I'll tell you more on that story. The district officer of the Hihifo district, Ha'whangapaholu, says the program has achieved its goal despite still having more events to come. The celebrations will continue today with a Christmas market in Fo'oi, a block party in Kolowai on Monday, and a youth program on Tuesday. The District Council Secretary, Andi Mitimiti Pascala, says the events are a great way to raise funds for the community, with one family have raised almost 10,000 pa'anga within just 2 weeks since the launching of the program. The program are also part of the district's preparation for the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity in Tonga. That's it from the local scene. Sports is up next after this break with Mark Ake. Stay tuned. Mehi akapuluriki. Ko hoko e kapteni malolo e timi riki a tonga ni, sika manu, ko e tala ki ta whafofonga fo o ia tonga ni. Ko manu, na ne waingahi NRL, pehe foki ki he whiahui Super League a Ulope, kara ne toi iro angi he ne tataki a tonga ni, ki e simwhainolo e whiahui upa mamani i he wā whetaha whitū. Ne kawa manu he timi a Melbourne Storm ne nau ma e whiahui he wanoa tahaua, pehe foki ki he timi a Hull FC ne nau ma hoko hoko e Ipu Challenge i he wanoa taha no mo taha whitū. Nane whakafofonga e anusila ki mua pe ne whiri ke vaenga ma tongani. Kai ke ne whiri e timi lolotonga a tongani a manu ke ne hoko koe tare ki ta whakafofonga fo o ia e nau poate ki mua e whakahoko e nau whakatahalahi whakatau pe koe AGM. Koe sea e poate koe ni koe pare mia fo o no pere whakafonua pe ko kau ke poate koe ni mo no pere maafu. Mehe malai o soka, ko mahino mai ngahi timi. Mai ngahi wainga, mai whiahui whenga kolowhaia o Senia ki he Champions League i he wanoa wa no. E whai whiahui koe ni ki a pia haa moa, me he aho tolu taha o Sanuari ki he aho ono o Februari i he malai o e kau taha soka a haa moa. Koe timi tō ki moa taha me whiahuini te naulawa ki he Champions League i Fisi i a Kosi.
Kai ke e hoko ani koe fofua taimi ki hanga i kalapu soka nuku he tulu o whakafofonga i a tongani. Ka koe timi hono toru pēni mi tongani ko nau kau atu ki he whiauhini. O ko whakafofonga i he kalapu soka vai wase tai a Haamoa, whakafofonga i he tupapa marae renga ai Otmont Koki, ka whakafofonga i he kalapu toutupu a Pango a Haamoa Amerika. E vilo tu o taha ngahi timi he nau pulu, pea ko whepe timi te nau mau e nau pulu, te nau lawa ki whiahui Champions League i he wanoa wano. Nei kuna e tupapa marae renga, ai whiauhini i he wanoa wanima, ai ko nau osilawa nau tolu ki whiahui Champions League i he tau whoau. Ko e timi vai wase Tai FC, na nau mau i whiauhini i he wanoa wawhaa. Mihi malai oi fuhu, ko whakawhisi e taha i kau fuhu tuki mua taha i mamani, ka ko Terence Bud Crawford, hiri ane te take ka spawn fuhu e nima. Nei pehe e Crawford i mitia wha sosiale, ko ne hoko ko hafu toa, pea ko kai ke toi iai ha mea ke ne whakaha. Ko tau tolu walu ni a Crawford, pea ko ne whakawhisi mo e rekoti ko i kuna e wha ua, mo e hala ha foi. Ko ne rekoti mo e knockouti e toru taha. Ko ne malohi whakamuimui taha i September, ai anane i kuna i a Canelo Alvarez, ke ne mau e leta WBC e ka laspauni i Super Middleweight. Ne to e leta WBC ko e ni me a Crawford, hiri i kai ki ne totongi hapa anga whika aki mo ne hoko ko i hau e letani. Ko Crawford me i Omaha, Nebraska, pea ko taru ne fuhu me ne ki ta uwalu. Nā ne toki fuhu whapuesinale hi waf mawaru, pe ne kamata e ne kaka ki e tuunga i Sipotini i he waf tātoru, hiri ne mau leta NABO i he class pauni lightweight. Ne hau ato Crawford o i kuna ngahi leta i he pauni light welterweight, welterweight, light middleweight, mo super middleweight. O ne hoko ko i uruaki ate rita fuhu ia, ke ne mau e ngahi leta maurunga taha i he class paun mamafa e tolu. Pea mihi basketbolo, ko hoko e talavu tau taha hiva ko Olivier Rio, mihi temi Florida Gators, ko ate rita loloa taha ia i he historia, ke ne whakahu, hapoini. Ko hiri eni ai nau ikuna hi timi St. Francis, a ke kai koe te au māua ki he ono taha a neafi. Nā ne hoko koe toko taha loloa taha ke ne wa inga he whiahui whakakolisi i he mahina ko o si. Nā ne poke e rekoti koe talavou loloa taha ia i he ono wa taha, ka koe taimi eni nā ne kei fute e fitu ai inisi e ni mā. Oku lolo tonga fute fitu, inisi e hiva ai loloa a Rio. Ka pau e hua Rio ki he whiahui NBA, tene hoko koe toko taha loloa taha ia i whiahui. Koe toko taha loloa taha i NBA, koe mata pule ta ua taha mai Francais ko Victor Wembanyama, ai ko ne fute e fitu, inisi e whaa. Hoko ki ai ko Zach Edey me he Memphis Grizzlies, ai ako ne fute e fitu, inisi e tolu. Au te iai me kau wainga e tolu kunau fute e fitu inisi e ua, ai ako Donovan Clingan me he Portland Trail Blazers, Walker Kessler me he Utah Jazz, mo Kristaps Porzingis me he Atlanta Hawks. Ko yongo atrita loloa taha, ko na wainga i NBA, ko Manute Bol, mo Georgi Morrison, aya nena fute e fitu, inisi e fitu, whakatolo ua. Nai wainga a Bol me he tahahiva walu nima ki he tahahiva hiva fitu, kai wainga a Morrison me he tahahiva hiva taha ki he wafma taha. Whatatau ki whamatala me he kau taha tahui rekod whamamanahi o kuiloa ko e Guinness World Records, ko e atarita loloa taha ko ne wainga basketball o ki muini, ko San Ming me siaina, ai o ku fute e fitu, inisi e walu, poeni hiva walu. Ai ne loloa, ka ko ne wainga whakamimui taha i wafe taha tolu. Peko sporti pe ia. There was Mark Ake with the latest from sports. Now, looking at the latest weather update presented by a meteorologist from the Tonga Met Office from Fuamotu. Malo lau mare ho eki pia moerere ia Tongatapu, tai tari whiawhia ki motolu ki he tau. Whamatala ea ko ia i he whiawhini. Ngai tānoa lalahi re vainui aho, whatoanga iangi. Lahi ki alamaari e pe ke konga lahi ngahi vai whanua ko ia o tutonga. Whainga maari ki whahoko tau ngahi whatongia ke ki tua ta tau pei tōkanga, wharehanga pe whoki ngā tai. Ka tau wakai ko ke whakatoke lau, whatonga e malape ki ha uha tu umato, tau whanongat ko ia he pōni ki a pongi. Pakari e waningi tau i mi satellite, whataonga i ngai kai whanua ko ino hapai, Tongatapu te mo ewa, lahi ki alo maari e petu ke hanga taime, au whia langi pe malape kei muha uha tu umato, ia ngai wheitu upe ni ihi.
Ki ngai vai whanua rewa koia o wawa uwhatonga e ngoe ngai kunga a o kune ngā unu mepe me ta whakawhake. Malapeke ne o mai ha uha tu umato ki vai whanua wawa u a pō ki a pongpongi. Ka tau wakai ke whakatoke lau ki niwa whaou ka te whoki niwa Tongatapu. Koe ngai konga a o kune ngā unu mepe me ta whaaki. Whakatoke lau ki he whakoia o yongo niwa. E malapeke ne o mai ha uha tu umato ki hango niwa. Malapeke lo lahi ngai taimi he pōni ki a pongpongi. Kai he pasiki e ahi nima koe ka hoko mai whatonga i angi. Kai vai whanua koia o haapai, Tongatapu pia mo ewa. Lahi alo maari e pe toke ngā taime au whia langi. Pia moha uha tu umato i ngai whetu. Ka koe ngahi alta maki uha o kune who'u. Ki o tau ta whaaki whakahake. Pia kune ngā unu mai ki o tau area i he tū site. Pia mo e pule lulu koia ue ka hau. Kene ue sia o nganiwa. E pe he whoki ki he vai whanua wawau. Whakaupeki alo maari ki Tongatapu mo ewa haapai ka te whoki wawau i he pule lulu. Oi wike ka hao. Kai tau whanonga koia he whia whini ko kia pongpongi, whataonga iangi. Ngai vai whanua o ki toke lau ki nio who'o ka te whoki nio Tongatapu. Alo tā maki uha koni o kune nofo holope i he area koni. Ma whola mai ki vai whanua wa o te whoki haapai. A hengi, ai te o mai ha uha tu umato. Pe whaupaki alo maari e te pe kia pongpongi. I ngai vai whanua rewa koni o wawa haapai. Tongatapu pia mo eua. Ke iangi pe toka ngā matangi pia me hake mo tonga hake. O au peke maritahi, ngō furu ke tahi nima ke hoa. Pea hiki ake o ke maritahi wanoa ke hoa. Ke ngahi potahi koia o wawao pea mo haapai. O lau taha koe wha mawhana ke pōni. Tiglise siase ua tolu ki Tongatapu pea mo eua pea au peke tiglise siase ua wha ki he onga niwa. Whamantala ea rewan ka pongpongi, whatonga ingi altamak uha koni o kune kei nofo holope i he area niwa who'ou ka pe whoki niwa Tongatapu. Ai tene kei o mai pe ha uha tūma tō holo. Ki he ongo niwa a pongpongi. Whaupeki alo maaria ki ngai vai whanua koina haapai. Tongatapu pia mo ewa ka pe whoke vai whanua wawa u a pongpongi. Tuke hanga taime au whia langi. Pe malapeke mua uha tūmato ia ngai wheituu. Ke iangi pe toka ngamatangi pia me hake mo tonga hake. O au ke mairi tahi. Ongo fulu ke hua noa ke hoa. Tau te whito ke potahi koia wawa u haapai. Tongatapu pia mo ewa. Angiki mo whiangi ake haviri. Ki ngai vai whanua koi ki toke lau. O au peke maritahi hongo fulu ke taha nima ki he hoa. Malunga taha koe wha mawhananga pongpongi te glise siase wahiwa i Tongatapu pia mo ewa. Pea au peke te glise siase tolu noa ki he ongo niwa. Taimi hua pia moi mamaha ko e tahi, tau maaria o sinima me fitu he whiawhini. Mahatoka te ua noa ki he ua a hengi. Koe la a me mahina, a manaki ke hopo la a te mite nima ki he noa pongpongi. Pea tō ia o siwa noa me fitu i e whiawhi ko ia a pongpongi. Hopo mahina toi mite wahiwa ki he no a heng. Pea tō ia i he toi mite wanima ki he walu e whiawhiko ia a pongi. Wakai rewan ke tau whamatala ea koe ki he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa. O ka mata he sāpate whaasinga wikendi ki he tua pule lulu koia o wike ka hau. Lahi ke alo maari e pe i he sāpate o au ki he pule lulu. Pe whaupe ki amoha uha tūma tō holo i he tua pule lulu koia o wike ka hau. Malunga taha koe wha mawhana ki ahu nima ka hoko mai ki Nuku'alofa te krise siasi ua walu ki he wahiwa. Koe ka kato ia e tau whamatala ea, malo au pitoho mou mea mai ka mou mea. That was your latest weather update, wrapping up your English news package with Radio Tonga and Television Tonga for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Lord Waya sworn in as new Speaker of Parliament. Crown Prince continues as the Foreign Affairs Minister at the new cabinet, and Tonga Police begins the Ongawhiwhita Christmas holiday operation. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.